Bana Congo, bana monde entier bozawa, pe boza partout côté bozali, boye ba ete makambo ebandi. Oyo Tshisekedi alukaki yango ekomi. Amen. Ye abomisi Thérèse Kapangala. Ye abomisi Rossi. Imyigaragambyo iracyakomeje kandi birasa naho abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi batemera yuko agomba kwiyamamariza iyindi manda no gukomeza ngo turebe uko bimeze. Hirya rero ho bintu biracyakomeye cyane, aho abayobozi ba RDF ni itsinda ariko ukaba n'umutwe utavuga rumwe n'ubutegetsi, aho ryarubiye cyane, ryarakaye, riri kwemeza yuko abayobozi baryo ngo bamaze gufata umwanzuro wo kweguza uwari umuyobozi waryo. Ni byinshi nyine bikubiye mu itangazo bashyize hanze, ndaje ngo ndibashyirire mu Kinyarwanda kugira ngo twese twumve byinshi bagiye bagarukaho. Uyu ni umuyobozi nyine wavuze ijambo ry'umwanzuro. Itangazo rya RDF, abayobozi abakada b'ishyaka Action pour la République et le Développement RDF bateranye i Lubumbashi kuwa 4 Kamena, bakoze isuzuma ryimbitse ry'imiyoborere ndetse n'imikorere y'ishyaka n'imimerere yaryo. Nyuma yo gusuzuma uko ibintu bihagaze, batangaje ko batakigirira icyizere perezida w'iryo shyaka Jacques Kiabuya Katwe. Bamushinja kutubahiriza amategeko, amahame shingiro y'ishyaka, kuriyobora mu buryo bwa wenyine no gufata ibyemezo atagishije inama inzego zibishinzwe. Banamushinja kutitabira ibikorwa by'ihuriro rya Union Sacré ndetse no kutubaha bamwe mu bayobozi baryo. Bavuze kandi ko Jacques Kiabuya yaretse gukurikirana no kuyobora abanyamuryango b'ishyaka ndetse ku kibazo cy'umutekano byatumye anahamagarwa i Kinshasa bitaramara gusobanuka, ibintu bavuga ko bimubuza gukomeza kuyobora neza ishyaka. Kubera izo mpamvu rero dutangaje ko kuva kuri uyu munsi ubuyobozi bwamaze kumwambura icyizere nk'umukuru w'ishyaka rya RDF, ndetse tunashyiraho gahunda yo kurivugurura no kuritunganya bundi bushya. Byongeye kandi ishyaka Action pour la République et le Développement ryongeye gushimangira ko rishyigikiye kandi ryiyeguriye perezida wa Repubulika nyakubahwa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo washinze RDF kandi akaba n'umurinzi
kirekire w'imikorere y'inzego za leta. Biro politike y'igihugu, abayobozi bakuru n'abanyamuryango ba RDF bashyigikiye byimazeyo impinduka z'itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'abayobozi dushingiye ku kurenga ku mategeko y'ishyaka, ku bushake, ku micungire y'ishyaka n'ikorwa mu buryo bw'umuntu umwe cyangwa abantu benshi kandi butagaragara neza, ku kwanga kwitabira ibikorwa by'ihuriro Union Sacrée, ku kutubaha no kudaha agaciro umunyamabanga uhoraho w'ihuriro rya perezida, kutubaha no kutita ku nama y'intara ya Union Sacrée de la Union yashyizweho kandi ikemezwa, ku kurenga ku guhugura no gukurikirana abanyamuryango no ku ngoma zo kurengera inyungu rusange n'ubumwe bw'ishyaka ryacu. Dushingiye kandi ku kuba RDF ari ishyaka rikomoka kuri UDPS ndetse ku mutekano watumye perezida w'ishyaka yoherezwa i Kinshasa n'inzego zo hejuru utarasobanuka neza n'ubuyobozi bw'igihugu, bigatuma udashobora kuyobora ishyaka uko bikwiye nk'uko byabivuze mu ibaruwa yo kwegura ku buyobozi bw'intara. Nyuma y'ibiganiro n'isesengura twafashe umwanzuro wo kwanga no kudaha agaciro perezida w'ishyaka RDF Bwana Jean-Claude Yabula Kongo. Guhera uyu munsi tumukuraho icyizere kandi dusaba ivugurura ry'imiyoborere y'ishyaka. Twongeye gushimangira ko twemera umunyamabanga mukuru w'ishyaka Bwana Iberi Muamba afatanyije n'abungirije be bagenzi bacu Bwana Jean Paul Mwenye na Bwana Jean Saka aribo nzego zonyine zemerewe kuyobora ishyaka muri iki gihe. Byongeye kandi biro politike y'igihugu ntishimangira kandi ntimenye gahunda nshya yashyizweho ku rwego rw'ifederasiyo n'abayobozi bayo bungirije mu ntara Iberi Katanga, kuko binyuranyije n'amategeko agenga amashyaka ya politiki. Ku bw'ibyo turatangaza ishyirwaho rya komite y'ibihe bidasanzwe, komite de crise, izayoborwa na Bwana Nganduka Zone Mashang, Federali wa Katanga Madamu Koko Kanguru Kangu, umuyobozi wungirije ushinzwe imari Bwana Beleto Patience Basimoleka ushinzwe ingamba n'inyigisho z'ishyaka, Bwana Philippe Kibawa Kankwandi ushinzwe politike y'imiyoborere. Mu gusoza turahamagarira abanyamuryango bose, abayobozi n'abashyirahamwe bashyigikiye ishyaka kuguma bashikamye, bahujwe kandi bagategereza andi mabwiriza azaturuka kuri komite y'ibihe bidasanzwe kugira ngo turinde ishyaka ryacu. Byakozwe kandi bishyirwaho umukono i Lubumbashi ku wa 4 tariki ya 4 Kamena 2026.